ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን የሚሆነው ደግሞ ግሬድ 11 ኢኮኖሚክስ ዩኒት 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር የሚለው ቻፕተር ላይ ሞዴል መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽንስ ዊዝ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን እናያለን። እነዚህ ጥያቄዎች ከዩኒቨርሲቲ መግቢያ ወይም ከ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ጋር ተያያዥ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ለዝግጅት እንደሚጠቅሟችሁ በመተማመን እንደሚከተለው ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የኮንዞኔቱ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅኩ ቤተሰባችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየቀኑ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። ሌሎች እንዲደርስ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ጥያቄ አስተያየት ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ብታስቀምጡልኝ አሊያም ስልኬን ወይም ኢሜይሌን ላይ ብታደርሱኝ ወደ እናንተ መልሼ የማቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከኖቶቹ በተጨማሪ እያንዳንዱ ቻፕተር ላይ የራሱ የሆኑ ጥያቄዎች አሉት። ሁሉም ቻፕተሮች የ9ኛ ክፍልም የ10ኛ ክፍልም የ11ኛ ክፍልም የ12ኛ ክፍልም ሁሉም ቻፕተሮች የመለማመጃ ጥያቄዎች አሏቸው። ስለዚህ ካነበባችሁ ካጠናችሁ በኋላ እነዚህን ጥያቄዎች ብትሰሩ ለዝግጅታችሁ ምን ያህል አውቀናል የሚለውን ለመፈተሽ ይጠቅሟችኋል ማለት ነው። እነዚህ ፈተናዎች ጥያቄዎች ለክላስ ፈተናም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናም ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ብትከታተሉ ትጠቀማላችሁ ለማለት ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። ኩዌሽን 1 according to the cardinal utility approach a consumer achieves an optimum when a total utility from all goods is at its maximum possible value. B. The marginal utility per dollar spent on equal for all goods and the entire income is spent. C. The marginal utility of every good consumed fall to zero. D. The price of all goods they consume are identical. እንግዲህ ምንድነው ዩቲሊቲ ሜዥር የምናደርግባቸው አፕሮቾች ሁለት ናቸው። ካርዲናል ዩቲሊቲ ኤንድ ኦሪጂናል ዩቲሊቲ። እያንዳንዳቸው ዴፊኒሽናቸውን አይተናል፣ አሰምሽናቸውን አይተናል ኤንድ ከስተመር ኮንሱመር ኦፕቲመም ላይ አቺቭ የሚያደርግበትን ስቴጅ አይተናል። ስለዚህ ካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ላይ ኮንሱመር ኦፕቲመም አቺቭ የሚያደርገው የት ነው ይላል። መልሱ ቢ ነው። the marginal utility per dollar spent is equal for all goods and the entire income is spent ነው። ኤክስፕላኔሽን ስናይ the cardinal utility approach is a mathematical theory of consumer behavior. cardinal utility theory የኮንሱመር ቢሄቪየር ማትማቲካል ቲዮሪ ነው። it posts that utility can be measured in absolute units called utilities for a consumer to be in equilibrium to conditions must be met simultaneously. እንግዲህ ካርዲናል ዩቲሊቲዎች ምን ይላሉ? ዩቲሊቲ በአብሶሉት ተርምስ ሜዠርድ መሆን ይችላል፣ እነሱም ዩቲሊቲ ይባላል። እንደገና ደግሞ ኮንሱመሩ ኢኩሊብሪየም እንዲሆን ሁለት ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው ሳይመልተነስሊ። የመጀመሪያው first the last dollar spent on each good must yield the exact same amount of marginal utility. This is expressed as marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y. If this were not true, ይሄ true ካልሆነ the consumer could increase total utility by reallocating spending from a good with lower marginal utility per dollar to one with the higher one ማለት ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ሰከንዱ the consumption must be exhaust their entire income. Saving would imply that the utility from saving $1 is less than spending it, which violates the assumption that all income is for consumption. ስለዚህ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ ሁለት ኮንዲሽኖች ሳይመልተነስሊ ምን ሆነ አለባቸው ሚት ማድረግ አለባቸው። የመጀመሪያው the last dollar spent on each good must yield the same exact marginal utility and the consumer must exhaust their entire income. Simply marginal utility of x equal over price of x equal to marginal utility of y over price of y ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ the fundamental principle behind the law of diminishing marginal utility is እንግዲህ diminishing marginal utility የካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች አንዱ አሰምሽን ነው። ሶ የዚህ አሰምሽን የዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሉ ምንድነው ይላል ጥያቄው ደግሞ a total utility for a good eventually begins to decline with increased consumption. B the additional satisfaction gained from consuming each successive unit of a good decrease. C consumer should stop consuming a good after the first unit to maximize satisfaction. D the utility for a good becomes negative immediately after the first unit is consumed. መልሱ ሲምፕሊ ቢ ነው። diminishing marginal utility ማለት the additional satisfaction gained from consuming each successive unit of a good decrease ያደርጋል ነው። explanation ስናይ this law is a psychological premise that
undermines much of consumer theory psychological premises ነው it states that while consuming additionality of a good consume ስናደርግ within a given time frame the incremental satisfaction ወይ marginal utility derived from each unit is less than that of the previous unit. Simply, for example, the first slice of pizza satisfies intense hunger. The second is still enjoyable, but by the fourth and the fifth slice, the additional satisfaction is much lower. Simply, አንድ ሴናሪዮ ልንገራችሁ። ውሃ በጠማችሁ ጊዜ የመጀመሪያውን ብርጭቆ ስትጠጡ በጣም ሳቲስፋይ ትሆናላችሁ። ሁለተኛውም ስትደግሙ ምን ልትሆኑ ትችላላችሁ? just enjoy ታደርጉ ትችላላችሁ። በጣም ጠምታችኋል። ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን እየጠጣችሁ ቢሄዱት ምንም አይነት ኢቨን ሳቲስፋክሽን ላይኖራችሁ ይችላል። ሳቲስፋክሽን የሚኖራችሁም እንደመጀመሪያው አይሆንም። ኢቨን ዲሳቲስፋክሽን ላይ ልደርሱ ትችላላችሁ። ዲሳቲስፋክሽን ላይ ደረሳችሁ ማለት ዲክሪዝ አድርጎ ኔጌቲቭ ገባ ማለት ነው። አያችሁ? this does not mean totality false ነገር ግን marginal utility ቀነሰ ማለት totality ቀነሰ ማለት አይደለም። it may still increase ሊያደርግ ይችላል but at decreasing rate ሊሆን ይችላል nor does it dictate consumer action. It simply describes a consistent pattern of satisfaction. ስለዚህ the fundamental principle behind the law of diminishing marginality is that the additional satisfaction gained from consuming is successive unit of a good decrease now ማለት ነው። question 2. question 3. In the ordinary utility approach, an indifference curve is conceptually defined as the locus of points that represent. እንግዲህ ordinary utility approach utility measurable አይደለም ኦርዲናል ነገር ነው ብሏል። ኦብጀክቲቭ ሜዠር ተጠቅመን መለካት አንችልም። ዩቲሊቲ ምንድነው? ሰብጀክቲቭ ነው ይላል። ስለዚህ ከሱ ጋር ተያይዞ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አለ። ይሄ ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት ምን ማለት ነው? ሎከስ ኦፍ ፖይንቱ ነው ምን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ነው። ኤ ኦል ማርኬት ባስኬት ዛት ሃቭ ዘ ሴም ቶታል ኮስት። ቢ various combination of two goods that provide the consumer with an identical level of satisfaction. C the trajectory of a consumer's consumption as their income rise. D the maximum possible output combination and economy. Simply indifference curve ማለት is the locus of points where various combination of two goods that provide the consumer with an identical level of satisfaction. B ማለት ነው። explanation ስናይ the ordinary utility approach rejects the idea that utility can be measured cardinally. Instead, it assumes consumers can only rank bundles of goods in order of preference. Ordinary utility approach ምን ይላል? measurable የሚለውን ምን ያደርጋል? cardinal measurement ሪጀክት ያደርግና ኮንሱመሮች ምን ያደርጋሉ? ዩቲሊቲን በንድል ኦፍ ጉድን ፕሪፈረንሳቸውን ኦርደር ራንክ ማድረግ ነው የሚችሉት ይላል። ሶ indifference curve is a powerful tool in this framework. በordinary utility approach ጊዜ indifference curve ምንድነው? powerful tool ነው። It is a graph showing every possible combination of two goods between which a consumer is completely indifferent. ኮንሱመሩ completely indifferent ወይም the same የሆነበት ማለት ነው። So they would not prefer one bundle over the another on the same curve because all bundle provide the exact same level of well-being or utility. The curve is a representation of constant utility. ከርቭ ምን ያደርጋል? constant utility represent ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ordinary indifference curve is a locus of points represent various combinations of goods that provide the consumer with an identical level of satisfaction ነው ማለት ነው። አራተኛው ጥያቄ which of the following is the fundamental property that standard indifference curve cannot possess? እንግዲህ indifference curve ዴፊኒሽኑን ካየን የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲዎች አሉት ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ከነዚህ ውስጥ ፋንዳሜንታል ፕሮፐርቲ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ኔጌቲቭ ስሎፕ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት። ቢ ሼፕ ዛት ኢዝ ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን። ሲ ዘ ኤቢሊቲ ቱ ኢንተርሴክት አናዘር ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ዲ ሃየር ፕሮፖዚሽን ኦን ዘ ግራፍ ኢንዲኬትስ ግሬተር ሌቭል ኦፍ ዩቲሊቲ። ሲምፕሊ መልሱ ሲ ነው። ዘ አቢሊቲ ቱ ኢንተርሴክት አናዘር ኢንዲፈረንስ ከርቭ። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኢንተርሴክት አይደራረጉም። ሌሎች ግን የኢንዲፈረንስ ከርቭ ካራክተር ናቸው። the non-intersection of indifference curve is a critical rule derived from the assumption of constant consumer rationality. if two indifference curve were to cross እርስ በርሳቸው ክሮስ ከተደራረጉ it would create a logical contradiction ይፈጥራል። the point of intersection would represent a single bundle of goods that
by being only two curves supposedly provide two different level of satisfaction. So this value is the assumption of consistency. Consistency ምንድነው? If A is preferred to B, it cannot be that B is preferred to A. አንድ ጊዜ A ከቢ ፕሪፈር ካደረከው by any means ቢን ከኤ ፕሪፈር የምታደርግበት ሴናሪዮ የለም። ምክንያቱም ኮንሲስተንሲ፣ ትራንሲቲቪቲ፣ ነንሳቸሽን የሚባሉት የኢንዲፈረንስ ከርቭ ምንድን ናቸው? አሰምሽኖች ስለሆኑ and transitivity in consumer preference. Therefore ኢንዲፈረንስ ከርቭ must never intersect. ትራንሲቲቪቲ ማለት ደግሞ ኤ ከቢ ከበለጠና ቢ ከሲ ከበለጠ ኤ ከሲ ይበልጣል ነው። ይሄም አንዱ ፕሮፐርቲ ነው። ስለዚህ ፕሮፐርቲዎቹ ኔጌቲቭ ስሎፕ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ነው፣ ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ነው፣ ኢንተርሴክት አይደራረግም፣ ሃየር ፖዚሽን ኦን ዘ ግራፍ ኢንዲኬት ግሬተር ሌቨል ኦፍ ፊቱቲ ነው። ሌሎችም አሉ። ስለዚህ ኢንተርሴክት አይደራረጉም ማለት ነው። Question number 5, the marginal rate of substitution is perfectly defined as marginal rate of substitution እንግዲህ ከኦርዲናሪቲ አፕሮች እና ከኢንዲፈረንስ ጋር በተያያዘ ነው። ስለዚህ ማርጂናሊቲ ኦፍ ሰብስቲቱሽን ምን ዲፋይን ያደርጋል ይላል። ሬት አት ዊች ዘ ማርኬት አሎውስ ኤ ኮንሱመር ቱ ኤክስቼንጅ ዋን ጉድ ፎር አናዘር ጊቨን ዜር ፕራይስ። ቢ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ዋን ጉድ ኤ ኮንሱመር ኢዝ ዊሊንግ ቱ ሳክሪፋይ ቱ ኦብቴን ዋን አዲሽናል ዩኒት ኦፍ አናዘር ጉድ ዋይል ሜንቴኒንግ ዘ ሴም ኦቨርኦል ሳቲስፋክሽን። ሲ ሲምፕል ሬሽዮ ኦፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ኢን ዘ ማርኬት። ዲ ኑሜሪካል ቫልዩ ኦፍ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዘ በጀት ኮንስትሬንት። ሲምፕሊ ማርጂናሊቲ ኦፍ ሰብስቲቱሽን ማለት maximum amount of one good a consumer is willing to sacrifice to obtain one additional to another good while maintaining the same overall satisfaction ማለት ነው። explanation ስናይ the marginal substitution is a subjective measure of a consumer personal valuation. marginal substitution ምንድነው? subjective measure of consumer personal valuation ነው። it is the rate at which a consumer voluntarily gives up one unit of y on the vertical axis to get one more unit of x on the horizontal axis without becoming better or worse off. ኮንሱመሩ better off worse off ሳይሆን x amount of y amount of good for x amount of good x substitute የሚያደርግበት ነው። voluntarily x unit of y unit of good given up አድርጎ x unit of good gain የሚያደርግበት ማለት ነው። it is measured by the absolute value of the indifference curve at any point. ምን ሜጀር ያደርጋል? the absolute value of the slope of the indifference curve at any point measure ያደርጋል ማለት ነው። at diminishing MRS which cases the convex curve indifference curve convex የሚሆንበት ማለት ነው። which cases the curve's convex shape convex የሚሆን ባይዘው due to diminishing marginal rate of substitution ነው። means that more of good x is a consumer has the less of good y they are willing to give up to get more of x reflecting decreasing relative price. ስለዚህ marginal rate of substitution simply maximum amount of one good a consumer is willing to sacrifice to obtain one additional of another good while maintaining the same overall satisfaction. ኢንዲፈረንስ ከርቭ ኮንቬክስ ነው ብለናል። ኮንቬክስ የሚሆነው ደግሞ ዱ ቱ ዲሚኒሽንግ ማርጂን ሬት ኦፍ ሰብስቲቱሽን ነው ማለት ነው። question 6 the slope of the budget line is mathematically derived from slope of budget line mathematically develop የሚሆነው እንዴት ነው ይላል። the ratio of the marginality of the two goods which means mux over muy. b the negative of the ratio of the price of two goods minus px over py. c the negative of the ratio of the quantity of the two goods. D the consumer total income divided by the price of one of the goods. Simply the slope of the budget line is the negative of the ratio of the price of the two goods ነው ወይ minus px over py. explanation ስናይ the budget line represents all combination of goods a consumer can afford given their income and market price. budget line ምንድነው? all combination of goods a consumer can afford given their income and market price ነው። it is a slope indicate slope indicate ያደርጋል the rate at which the market permits the consumer to substitute one good for another ነው። if the price of good x is px and the price of good y is py the buying one more unit of x costs px. to afford this the consumer must give up px over py unit of good y. so this trade-off px over py is the opportunity cost of x in terms of y and its negative value minus px over py is the slope of the budget line. ምክንያቱም budget line ምንድነው? downward sloping ነው።
ዳውን ስሎፒንግ ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት ነው። ስለዚህ ዳውን ስሎፒንግ ከሆነ ደግሞ ስሎፑ ኔጌቲቭ ነው። ምን ያሳያል? ዘ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኦፍ ኤክስ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋይ ኤንድ ኢትስ ኔጌቲቭ ቫሊዩ ዘ ስሎፑ ሾው ያደርጋል። ስለዚህ ዘ በጀት ላይን ኢዝ ማቴማቲካሊ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ዘ ፕራይስ ሬሽዮ ኦፍ ዘ ቱ ጉድስ ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን 7 A consumer reaches their equilibrium position in the indifference curve analysis at the specific point. ነገር ግን የት ነው? ዌር ነው? ኮንሱመር ምን ያደርጋል? ኢንዲፈረንስ ከርቭ ላይ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ሰርቴን ፖይንት ላይ ምን ያደርጋል? አቺቭ ያደርጋል። ኮንሱመር reaches their equilibrium position in indifference curve analysis at the specific point where A, the indifference curve is at its most concave point. B, the budget line is tangent to the economy's production possibility frontier. C, the budget line is tangent to the highest attainable indifference curve. D, the marginal utility derived from all goods is perfectly. በዚህ እቺ ጥያቄ ኮምፕሊትሊ በቃ የኢንትራንስ ጥያቄ ትመስላለች። መልሱ ሲምፕሊ ሲ ነው። ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም የሚፈጠረው the consumer equilibrium is the point where the consumer maximize their utility subject to their budget constraint ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዩኒቨርሲቲ ላይ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላግራንጅ ፈንክሽን የሚባል እዚህ ላይ ላቀርብላችሁ ፈልጌ ግን ግራ እንዳትጋቡ ስለፈለጉ ላግራንጅ ፈንክሽኑ ምን እንትን ይላል? ማክሲማይዝ ዩቲሊቲ ሰብጀክት ቱ ኢንካም ነው። ስለዚህ እሱን ዲፈረንስ ታደርገው ምንድነው የሚፈጠረው? the point where the consumer maximizes utility the budget line subject to the budget line is tangent to the highest indifference curve ነው። graphically this occurs where the budget line just touches an indifference curve at a single point without crossing it. This is the point of tangency ይባላል። At this point two conditions are met. አንደኛ the consumer is on the highest indifference curve ቀደም አልኳችሁ ኮንሱመር ምን ላይ ይሆናል? the highest indifference curve their budget allows and the subjective trade off between the two goods the MRS is exactly equal to the objective market trade off the price ratio px over py. ያዙልኝ ኢኩሊብሪየሙ የት ነው አልኩኝ? trade off between goods MRS is exactly equal to the objective market trade off. Subjective trade off ከ objective trade off MRS ከprice of x over price of y እኩል ሲሆን ወይም simply the highest indifference curve is tangent to the budget line. The budget line is tangent to the highest indifference curve የሚሆንበት ማለት ነው። This means that the consumer internal valuation aligns with external market price, leaving no incentive to alter their consumption bundle ማለት ነው። So the consumer reaches their equilibrium position in the indifference curve analyzed at the point where the budget line is tangent to the highest attainable indifference curve ላይ ነው ማለት ነው። Question 8. If a consumer's income remains unchanged and the price of goods y is constant, a decrease in the price of good x will cause the budget line to A, shift inward in parallel manner closer to the origin, B, shift outward in the parallel manner away from the origin, C, pivot or rotate outward away from the origin along the x-axis, D, pivot or rotate inward toward the origin along the y-axis, x-axis. ያዙልኝ አሁን ምንድነው በዚህ ሴናሪዮ የተጠየቅነው? ኢንካም አንቼንጅድ ነው። the price of good y ኮንስታንት ነው። ነገር ግን ፕራይስ ኦፍ ጉድ ኤክስ ምን ሆኗል? ቀንሷል። በዚህ ምክንያት ፕራይስ ኦፍ ጉድ በመቀነሱ ምክንያት በጀት ላይኑ ምን ይፈጥራል ነው። ሲምፕሊ ፕራይስ ኦፍ ጉድ ዋይ ኮንስታንት ከሆነና ኢንካሙም እኩል ሪሜንስ አንቼንጅድ ኮንስታንት ነው ጉድ ኤክስ ከጨመረ በጀት ላይኑ ፒቮት ኦር ሮቴት አውትዋርድ አዌይ ፍሮም ዘ ኦሪጂን አሎንግ ዘ ኤክስ አክሲስ ነው የሚሆነው። ኤክስፕላኔሽን ስናይ ዘ በጀት ላይን ኢንተርሴፕት አር ዲተርማይንድ ባይ ኢንካም ኦቨር ፕራይስ ነው። So a fall in the price of good x means the consumer can now buy more of good x if they spend their entire income on it. ምክንያቱም ስሎፑን ለማግኘት ኢንተርሴፕቱን ለማግኘት ሁሉንም ኢንካም አንድ ጉድ ላይ አሳልፈው ብለን አስዩም ስለምናደርግ ማለት ነው። therefore the x intercept m over px ማለት ነው moves to the right. However since income and the price of good y is unchanged, በዚህ ሴናሪዮ ግን ኢንካም እና ፕራይስ ኦፍ ጉድ አንቼንጅድ ነው። the maximum amount of y they can buy ምንድነው? ወይም the y intercept m over y ምንድነው? ፊክስድ ነው፣ አይቀየርም። ስለዚህ this change causes the budget line to pivot outward around the fixed y intercept, making it flatter and expanding the set of affordable bundle. ስለዚህ if a consumer income remains unchanged and the price of good y is constant, a decrease in the price of x will cause pivot or rotate outward away from the origin along the x axis ይሆናል ማለት ነው። Question 9.
question 9 assuming the price of all goods remain constant እንግዲህ የሁሉም ጉድ remain constant ከሆነ an increase in consumer monetary income will result in the budget line a rotating outward with the y intercept remain fixed b rotating outward with the x intercept remain fixed c shifting outward in the parallel fashion d shifting inward in the parallel fashion simply መልሱ c ነው an increase in income ሲጨምር with price fixed increase the consumer purchasing power for all goods ያዙልኝ ፕራይስ ፊክስድ ሆኖ ኢንክሪዝ ኢን ኢንካም ሲሆን ፕራይሱ ኮንስታንት ከሆነ ኮንሱመሮች ምን ፐርቼዚንግ ፓወር ፎር ጉድስ ይጨምራል ሶ ዘ ማክሲመም አፎርደብል ኳንቲቲ ኦፍ ኤክስ ኤም ኦቨር ፒ ኤክስ ይጨምራል አንድ ዘ ማክሲመም አፎርደብል ኳንቲቲ ኦፍ ዋይ ኤም ኦቨር ፒ ዋይ ኦልሶ ምን ይሆናል ይጨምራል ስሎፕ because the price ratio px over py has no unchanged px over py price ratio አልተለወጠም the slope of the budget ላይ remain ምን ይሆናል ኮንስታንት ይሆናል so the only effect is that the entire line moves outward parallel to its original position indicating that the consumer cannot afford more of both goods ምናለን the price of all goods remain constant and an increase in the consumer monetary income results in the budget line shifting outward in parallel fashion ምክንያቱም price ratio ስላልተለወጠ ማለት ባይዘው እነዚህን ጥያቄዎች ለማዘጋጀት it takes more time በጣም በደንብ ጊዜ ወስጄ ነው ማዘጋጃቸው ተጠቀማላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ question 10 the formal equilibrium condition for a consumer in the ordinary utility framework is expressed as እንግዲህ በordinary utility framework ጊዜ consumer equilibrium condition የት መቼ ምን ይሆናል አቺቭ ይሆናል ነው ኤክስፕሬስድ ይሆናል ነው question 1 ላይ question 1 or 2 ላይ ምን አይተናል የካርዲናል አይተናል የኦርዲናል ደግሞ a marginal rate of substitution x for y is equal to px over py b mrx x for y is equal to mux over my c marginal rate of substitution x for y is equal to and d mrs x for y is equal to income over price simply የኦርዲናሪ equilibrium condition የት ነው መልሱ simply marginal rate of substitution x for y is equal to price ratio of the two goods ወይም ቀደም ያልኳችሁ ማለት ነው the budget line is tangent to the highest indifference curve simply እሱ ማለት ነው this equation marginal rate of substitution x for y is equal to px over py is the fundamental for utility maximization ነው ያነጣጥለን ስናይ the left hand side ወይም MRS is the consumer internal subjective valuation of good x in terms of good y ነው ወይም the slope of the indifference curve ነው the right side px over py is the market objective valuation or the opportunity cost of x in terms of y ነው px over py subjective value objective valuation ነው mrs ደግሞ subjective valuation ነው ሁለቱ ሲኩል ሲሆኑ ቀደም ብያቸዋለሁ equilibrium ስለዚህ is achieved only when two valuations are equal subjective valuation ከobjective valuation ወይንም the slope of the highest indifference curve is equal to ወይም tangent to the slope of the budget line እኩል ሲሆኑ ብያቸው የለ ስለዚህ but if marginal rate of substitution greater than px over py ከሆነ the consumer values x more higher than the market does should buy more x and if marginal rate of substitution x for y less than price ratio of the two goods the consumer value x less and should buy less x only when they are equal is the consumer allocation optimal እና ኦፕቲመም የሚሆነው marginal rate of substitution x for y is equal to px over py ሲሆን ነው ማለት ነው question 11 the typical shape of an indifference curve for the two goods that are perfect substitute እንግዲህ indifference curves ኖርማሊ ምንድናቸው downward sloping from left to right and convex to the origin ናቸው ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ስፔሻል ሼፕ ኦፍ ታይፒካል ሼፕ ኢንዲፈረንስ ከርቭ አሉ ኤል ሼፕ ሊሆን ይችላሉ ጀስት ዳውንዋርድ ስሎፒንግ ከሆነ ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ ኢቭን ኮንኬቭ የሚሆኑበት ሴናሪዮ ሊሆኑ ይችላሉ ስትሬት ላይን የሚሆኑበት ሴናሪዮ ሊሆኑ ይችላሉ ፐርፌክት ሰብስቲቱት ፐርፌክት ኮምፕሊመንት ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን በዚህ ሴናሪዮ ምን ተጠቅነው the type of shape of an indifference curve for two goods that are perfect substitute the perfect substitute indifference curve ምን ይመስላል ነው a right angled or L shaped line b downward sloping curve that is convex to the origin c straight line with a constant negative slope d line that slopes upward from left to right simply a perfect substitute
indifference curve straight line with constant negative slope ነው። perfect substitute are goodies that the consumer views as essentially identical for their purpose such as to different brands of bottled water ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አኳዲስ እና ዴሊ ዋተር just perfect substitute ናቸው። ስለዚህ እነሱ indifference curve ምንድነው የሚሆነው straight line with a constant negative slope ነው የሚሆነው። the consumer is willing to swap one for the other at a perfectly constant rate. This constant rate of substitution means marginal rate of substitution is the same at every point of the curve ይሆናል ማለት ነው። Graphically, a constant marginal rate of substitution results in a straight line difference curve. The slope of this line represents the fixed rate at which a consumer will trade one good for another. ስለዚህ typical indifference curve, the typical shape of indifference curve for the two goods that are perfect substitute, straight line with a constant negative slope ነው። ለምሳሌ right angled L or L shaped ከሆነ perfect complement ናቸው። ለምሳሌ the pair of left and right leg shoe ራይት ሹ እና ሌፍት ሁለቱ ኮምፕሊመንት ናቸው አብረው የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ ግዴታ ፐርፌክት ኢንዲፈረንስ ከርቡ ኤል ራይት አንግልድ ወይም ኤል ሼፕድ ይሆናል ማለት ነው። ዳውን ስሎፒንግ ዊዝ ዛት ኮንቬክስ ቱ ዘ ኦሪጂን ከሆነ ደግሞ ሰብስቲቱት ናቸው ግን ኤግዛክት ወይም ፐርፌክት አይደሉም። ሰብስቲቱት ናቸው ፐርፌክት አይደሉም። ለምሳሌ ጉድ ፎር ሁለቱ ጉዶች ፐርፌክት ሰብስቲቱት ያልሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ሻይና ቡና ፐርፌክት አይደሉም ግን ሰብስቲቱት ናቸው። Question 11 ነው። Question 12 the typical shape of indifference curve for two goodies that are perfect complement ቅድም ያልኳችሁ right angled forming an L shaped downward sloping curve that is convex to the origin. C a straight line with a constant negative slope. D a line that slope upward from left to right. ባይዘች ጥያቄ ኤግዚት ኤግዛም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመርቀው ፈተና እዛ ላይ መታለች። ኤግዚት ኤግዛም ፈተና እዚህ ባይዘ ፕሪ ከ9ኛ ክፍል ከ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ በደንብ ከገባችሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ ብዙ አትቸገሩ። መልሱ ሲምፕሊ ኤ ነው። ፐርፌክት ኮምፕሊመንትስ አር ጎዲስ ዛት አር ኮንሱምድ ቱጌዘር ኢን ኤ ፊክስድ ፕሮፖርሽን ላይክ ሌፍት ሹ ኤንድ ራይት ሹ ቅድም ያልኳችሁ ሃቪንግ ሞር ኦፍ ዋን ጉድ ዊዛውት ኤ ኮረስፖንዲንግ ኢንክሪዝ ኢን ዘ አዘር ፕሮቫይድስ ዜሮ አዲሽናል ዩቲሊቲ። ምክንያቱም የግራ 3 ኖሮ የቀኝ 4 ቢኖር ምንም ተጨማሪ አንዱ የሚሰጥ ዩቲሊቲ የለውም። ምክንያቱም አብረ ስለምታደርገው ብቻውን ስለማትለብሰው ማለት ነው። the indifference curve are L shaped right angled. the vertex of L represents the ideal proportion one left shoe to one right shoe. ideal proportion represent ያደርጋል ኤሉ ማለት ነው። moving away from the vertex by adding only one good does not increase utility. so the curve becomes a vertical horizontal indicating that utility only increase when both goods are increased in the fixed proportion ማለት ነው። ስለዚህ indifference curve for the perfect complement good is right angled forming an L shaped ይሆናል ማለት ነው። question 13 the core premises of the ordinary utility theory is that A. Consumers can measure the utility they receive in precise numerical units called util. B. Are only concerned with the total utility they get from consumption, not marginal utility. C. Can consistently rank different bundles of goods in order of preference. D. Make decision based on solely on the price of goods, not their price. እንግዲህ እንደምታስታውሱት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ጥያቄ ላይ ስራ ኦርዲናልና ካርዲናል ዩቲሊቲ አይተናል። ኦርዲናል ዩቲሊቲ ሲምፕሊ ምንድነው? ዩቲሊቲ ራንኬብል በት ኖት ሜዠረብል ነው። ራንክ ማድረግ ይችላሉ ነገር ግን ሜዠር ማድረግ አይችሉም። ሲምፕሊ መልሱ ሲ ነው። ካን ኮንሲስተንትሊ ራንክ ዲፈረንት ባንድል ኦፍ ጉድስ ኢን ኦርደር ኦፍ ፕሪፈረንስ ነው። ዩቲሊቲ በሚባል መለኪያ ኑሜሪካል ዩኒት የሚሉት ካርዲናሎች ናቸው። explanation ስናይ the ordinary utility approach was developed as a more realistic alternative to cardinal utility ነው። it does not require the implausible assumption that consumers can assign a specific number to their happiness. specific number to their happiness assign ያደርጋል የሚሉት cardinal utility theory ናቸው። instead it only requires that consumers have consistent preference and can determine whether they prefer bundle A to bundle B or are indifferent between them. So this ranking of bundles is sufficient to derive indifference curves and analyze consumer choice without needing to measure utility absolutely. ስለዚህ the core premises of the ordinary utility theory is that consumers can consistently rank different bundles of goods in order of preference ነው ማለት ነው። utility is not measurable but rankable according to preferences ማለት ነው። በዚሁ የዛሬውን ዝግጅት እናጠናቅቃለን ፓርት 1 ማለት ነው። በፓርት 2 ደግሞ ሌሎች 12 ጥያቄዎች አሉ። እነሱ በሚገባ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ባይዘው
በሁሉም ቻፕተር እንዳልኳችሁ 9ኛ ክፍል ላይ 10ኛ ክፍል ላይ 11ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ላይ በየቻፕተሮቹ ከዩኒት 1 ዩኒት 2 ስንጨርስ እያንዳንዳቸው 25 ምርጥ ለኢንትራንስ የተዘጋጁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች ብትሰሩ ሁሉንም ቻፕተር እንዳወቃችሁት መቁጠር ትችላላችሁ። ጀስት ራሳችሁን ፈትኑ። በእርግጠኝነት እኔ መናገር የምችለው እነዚህን ጥያቄዎች ሰርቶ የኔን ኖት አንብቦ 12ኛ ፈተና ወይም የክላስ ፈተና ላይ ከ80 ከ90 በታች የሚያመጣ ሰው አይኖርም። ይሄን በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። ስለዚህ የኢኮንዞን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ፣ ለሌሎች ሼር አድርጉ። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉ። ጥያቄ አስተያየታችሁ ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት ተመልሼ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል። እስከዛ ሰላም ሁኑ። የዛሬውን እዚህ ጋር እናጠናቅቃለን። ቻው።